Zavisi od mesta do mesta najviše. U nekim manjim mestima nema toliko zainteresovanih, tako da su grupe uglavnom manje, a u većim mestima, kao što je na primjer Beograd, tu ima dosta zainteresovanih. Во овие 14 години, дали сметаш дека имаш доволно услови за да го правиш оно што го правиш? Дали сметаш дека ти се понудени доволно можности? Дали имаш доволно ресурси? Pa to mislim da najviše zavisi od mesta gde trenirate. Ukoliko trenirate u nekom manjem gradu, na primjer ja sam iz Lazarevca, tako da sam tu i krenula da treniram, tu su uslovi bili jako loši, bio je samo jedan klub i taj klub nije bio baš najbolji, tako da sam ubrzo i prešla na ritmičku gimnastiku jer mi se to činilo malo boljim, ali kada sam zbog školovanja otišla da živim u Beogradu i živim u domu učenika, ovdje su uslovi mnogo bolji i jednostavno imam više klubova u kojima mogu da treniram i samim tim više opcija i za napredovanje, ali i za razna takmičenja i razne seminare na koje mogu da usavršavam svoje veštine. Možda da sam od kad sam bila mala imala priliku da se razvijam na najbolji mogući način, možda bi definitivno se ipak opredijelila za ples kao svoju karijeru, ali opet ljubav prema matematici i dalje tu jako je velika, tako da definitivno nisam sigurna šta bi u tom slučaju radila, ali na kraju krajeva uvijek mogu kao sporedni posao da držim časove plesa ili nešto na taj način, to je definitivno opcija o kojoj razmišljam. Дали сметаш дека за останатите млади кои, например, немаат љубов кон нешто друго, туку само кон балетот, имаат услови овде во земјите на Балканот да изградат кариера посветена на балетот? И да им биде балетот главната кариера, а не да им биде хоби? Pa možda i nema. Zapravo ovdje u Srbiji, ja pretpostavljam i ostatak Balkana, nema toliko dobre uslove za umetnike da to razvijaju, tu primarnu umetnost, da im to bude neka primarna karijera. Tako da mislim da bi definitivno trebalo poraditi na uslovima koje možemo da obezbedimo umetnicima jer su oni izuzetno bitni u našoj zajednici. Što se tiče razvijanja karijere i žive i izgradnje života samo na tom osnovu, mislim da to nije toliko moguće, već da se mnogi umetnici muče i da moraju da se bave sporednim poslovima kao što su držanje nekih privatnih časova, plesa i otvaranja svojih klubova. A također mislim definitivno bi bilo lepo i da se poboljšaju i same plate i uslovi života za umetnike da bi oni to mogli da izgrade kao svoju primarnu, ali i jedinu karijeru. I također mislim da bi bilo lepo da se malo poradi na uslovima za samo treniranje, jer što smo mlađi to ćemo lakše osvajati veštine vezane za bilo šta, pa samim tim i za balet i za ples. Posebno u nekim manjim mestima gdje nemaju dobro razvijeni klubovi. Ukoliko ste iz Beograda, vi ćete naći gdje da trenirate, ali ukoliko ste iz manjeg mesta i nemate uslova da putujete, što većina ljudi nema toliko često, definitivno bi bilo lepo raditi na razvoju nekih centara gdje mladi mogu da usavršavaju svoje plesne veštine i da razvijaju tu ljubav sve dalje i dalje i možda u jednom trenutku i pretvore u karijeru.